Sawubona sihlobo sami sakavuka uhle, sawubona khunjuliwe. Mangabe uthi khanza usenzaweni lenesomiso njengaHezekiya, uthi khanza usesigodini semathambo lomile, ukhanza ku-dry, lebe ukuthandazela ngazuthi kuya ngekuba dry, lebe ukufisa kwakazuthi kuya ngekuba nesomiso. Ngicela ungalahli lithemba ngoba ngulapho esigodini semathambo bekome athengwa la kwabonakala umangaliso khona. uNkulunkulu abengeke akulethe endzaweni akulethele ukuthi ude ubuka nje tinto tonakala, kepha ukuletha kuleso simo kuleso sikhathi kuze ade ukhombisa emandla akhe. Nasi kwaselusuku sakavuka uhle, ngicela sichubeke esahlukweni sethu saGenesis sahluko 30. Lamhla sitawufunza verse 3 na 4. Rakheli waphendula Jakobe wathi, nasi sisebenzi sami lesingubhila, ngena kuso. Ngicela unake le ndzaba yesikhwele ichilitela labanye bantfu etimeni letitsite, bangakhoni ukutithathela ema-decisions, bangakhoni kutikhethela. Ngenxa yesikhwele, Rakheli uthuma indvodza yakhe uthi, nasi sisebenzi sami, usengakhulumi nanaso lesisebenzi, usengakaceli sikhwele sibangela ukuthi uphazamise luhlelo lwalabanye bantfu. Uthi ngena kuso, kuthi siyafuna lesisebenzi noma kasifuni. Ngenxa yesikhwele Rakheli akangenelani nako. Kuthi uyafuna noma kafuni Jakobe, ngenxa yesikhwele Rakheli akangenelani nako. Awuve amagama lalandzelako, uthi kuze ade ngitalela. Uyambona umenda inkukhu yakhe, kuthi inkukhu mayitala vele italela wena. Wenda nangibhila umenda sisebenzi sakhe nane kuthi amsebentele seyi-overtime. Uyayibona i-overtime yakho yesikhwele ifaka labanye bantu nkosi yami ku-overtime. Kumbe nawe ufakwe isikhwele salabanye sakufaka ku-overtime. Uthi khona nami ngite uba nebantfwana ngaye. Nkosi yami kwaba buhlungu mani. Uthi ngifuna kuba nebantfwana ngaye. Uyambona ukuthi akasho ukuthi kuze kuthi Bhila atoba nebantfwana. Akasho ukuthi kuze wena Jakobe ube nebantfwana. Uthi ngifuna kuba nebantfwana ngaye. Lo verse 4 uthi ngako wamnika Bhila sisebenzi sakhe kuthi abe ngumkakhe. Jakobe wangena kuBhila walala naye. Ngize ngicabangele kuthi kumbe wabakhela nje ukubakhiyela. Wathi angivuli lamnyango, ningakendi lo kutawubangela ukuthi mine ngithole bantwana. Kusho ukuthi lo muntu lo lesikhwele sakhe sigcilata labanye bantfu, sihlukubeta labanye bantfu, sibeka labanye bantfu etincumeni letingasuki ekujuleni kwetinhlitiyo tabo. Ngiyacela lamhla, mangabe ukuleso simo la khona ungeniswe esimeni ngenxa yesikhwele, uNkulunkulu wenkululeko utakukhulula. Njengaloku Leya abona lokuthi hayi mani, lo mntwana bantu lo uyanyatheleka, wase uNkulunkulu uyamvulela. Kanjalo nawe uNkulunkulu uyabona. Kumbe kulesikhathi unjengaBhila, kumbe kulesikhathi unjengaleya, uNkulunkulu uyakwati ukukunika inkululeko. Kumbe futhi unjengarakheli, nawe ngiyakuthandazela kuthi uNkulunkulu akukhulule emandleni anasi sikhwele, ngoba esikhundleni sekuthi uthole kuchubekela phambili,
utawulahlekelwa kakhulu. Angifisi ulahlekelwe ube uthandaza. uNkulunkulu akubusise. Amen.